I called him Daddy. Di tao nga nang padakkel kanyak, kanang iturong kanyak iti mayat nga biyag. Ngayan ko tata. Lumakay isuna, para ko nga mag-lipstick. When bakla ni Daddy. At the age of 3 to 4 years old, I was abused by my biological family. Kunada kat palamunin aklang ijay, kaslaawan ka no serbik isang kasla ak homeless nga maiwara-wara iti kalsada. Agawid aklang no talagang mabisinak, no adamakan di kalapaw mi, kat mayat, ngam no awan, anusan manan nga agwalang-walang, baka damaasi nga mangipadawat iti makan. Imamak at teenager, idiin si kugdak, nga awan na-recognize ko nga amak. Iso nga kasjay launay gura dalula kanyami ka ni mama. Kapot agtrab-trabaho mo't ni mama ti may isang grocery, kat dalula mang tartarakan kinyak, ngam handak mo't nga tartarakanan. May saak mo't lang nga pantsimbag, ni lolo no mapartok iti rabii. It was 8 tirabii, tinabisinak, at oray la isang sangit ko, tibisin ko. Inikandak inapoy kanin asukar ni lola, ngam ugali ti ubing, agpili akmat mamingsan. Oray sabaw kumakas siya iti panunot ko, iti nga time, tahanak mo't agsidsida. Nasanayak gamin ti sabaw nga ipadpadawat ti karuba, iso enjoy ak idi. Ngam deti lulok nakainom kat dagungot, agpili-pili akpay lang kano, iso lagarudon ti adda. Kat niya ngay ubing garud maawatan kuma, ta normal lang ang tandak, ngam di apandak pang oran sa bali di ayan. Naulawak itingkasta ni lulok kanyak, santuak lang na riing nga da klinik, nga awan kadwak nga mamak nga agsang sangit. Nagapawork isuna, saktumat nga nadano nandak, iso nga nangipan kanyak, di barangay hall. Kuna di midwife nga baka may mayat no iapandak hospital, iso nga nag-tricycle kami inga na syudad. Di kabigitan na diyay, mabalin akong kanurumwar. Inagasan damat lang di basit nga sugat dito'y abagak, ngam nag-blow gapo, di pigsa ti panakapang or ni lulok. Ngam ni mama, handak pa'y mairwar taon ibayad na, iso nga urayak ka no biit ta medyo malmalam. Binilin na di may isang nurse kamang bantay pa'y kanyak. Pagsampat na gawad ti malam, katkadwa na di ti lalaki nga medyo lumakay. Di agwa-work ti salon, nga best friend na, kano. Iso kano mang alapay kanyak, tapno handak nga saksakta ni lolo. Nagsangsangit ak ijay nga time, di maisina ak ni mama. Di panangay ayod na lang kanyak, kat inikandak ti burger, kan 50 pesos. Di lalaki, santo din bagbaga, nga adupay nga burger ti itedda na sumurutak kanyada. Nasakit para kanyak, kan mamak mo't lang, nung nakapilitan tayat na mo't kanyak, tahanak agrigat kan mas mayat tibiyag ko, kan jay lalaki. Binaduan dak ti mayat, pinakandak ti usto, kanigatangan dak ti ket ko ay ayaw. Mailiwak ijay nagkapak, nung naragsaka kon kanday ti lalaki nga magtartarakan kinya. Habang dumakdakulak at mauawatak matan ti sitwasyon ko, nga siyak kat inampun na. Kan tinasakit, marik na akong mat ti madilaunay nga trato ti tao kanyami kan daddy. Kaputa iso na kat bakla. Apay dakas ba nga isib mo ti biyag ti may isang ubing nga mababuso? Nga ikam iti mayat nga biyag na. Nga dumakal nga nalinis ka na salon na. Bumarbaro ak na inan ano sakti kasta nga trato ti tao kanya.
Ano sa kanuta damdam mo lang ko na ni daddy. Ngam tatanga dumakdakil akon. Hanmot nga si Mardam. Nudikat kin malakaro pa kiti. Mangagmuti sa o, nga kailangan ka no agpa-check up. Tabaka ada sakit ko. Maapay ka no inan anong sak na makikigyan tikas la kanya na. Hanak baka no marigrigyatan or makaturturugak baka no na siya at itirabi. Anak titrato kanyak ni daddy. Hanya kaslarita panunot yu. Buwan bakla iso na. Ngam never dak nga inusar iti pang sarili nga interes na. Intrato dak nga maisa nga normal nga anak. Ngahang ko na padasan ngayon parik nati podpod no ka pamilya. Di manon pa di time nga umay ti pulis. Kanda duma nga opisina iti gobyerno. Nga mangala kanyak. Kan ikaso da kano ni daddy. Anya ka no nga gapungak kasjay. Kasjay launay ka judgmental iti tattao. Oray lain sang sangit ko tamadi kayat mayadayo kanya na. Panagkita dakat mababuso ak. Ngamhaan. Tinarakandak nga usto. Dahil nga nangyari kat dakal nga pasalamat ko. Tika aruba mi ka nagiji friends ni daddy. Manang ibagbaga ka ng kasasaupiman. Noon niya ba talaga sitwasyon mi. So nga binaybayaan da kami dahil mga naala kanya. Ijay nga pasamak, pinasang atdak ni daddy diti Baguio. Nga isa nang ituloyak iti eskwela. Ado amo na matlang ditoy nga papada na nga bakla. Iso pang ipadaalan da iti allowance ko. Hanaam mo matlang mamingsan ngam isupay piman manggat katang tigamit ko iti school. Dakal tulong da kanyak. Nasakit lang nga mostly isuda kat discriminate judgmental nga tattao. Nga handa man lang makita ti mayat nga aramid da. Pinag-graduate dak nga ron ti short course. Iso tinabir nakabirbiro ka ti mayat nga work kumat. Namaminsan pagkampabalandak nga silahis wano baklamat lang kapagarod taagpan foundation akrupa panang alaga mat ati tsurak lalo ta medyo lumaban mat sikamat gamin tidimakal tilubong da naadal ko pa yan mang make up kanyada ngam straight act tata kat adamat as asawaak tamano tawan ko matanan no pamayag sa baling story di ayon ibingay kanto no adaman ng tiwaya. I wrote this story in memory of my daddy. He passed away 6 years ago. Kat ni hanak pa'y nakamove on. Basta naglagi pa amin kat mano nga rabii nga imong nuhan nga gapo kanya na kat amo pa yan tinagbanmanagat. Let me take this opportunity matlang nga sapay ko respetoon tayo ti pada ni daddy. Panunutan tayo ti amin maipapan kanyada. Normal day tatarights tayo ng respeto launay ko. Although, han talaga maawan dyan negative side of being bakla nga maiwasan tayo ti conflict in between LGBT people no ada dyan ako na nga respeto. Ni mama kat nabiro ka iti Facebook before pa lang nagsakit tayo ti daddy. Mamin mo kami matan nagsabsabat with his husband and 2 kids. Happy ak tamayat matan biyagnan. To Uncle Josa, Uncle Marina, kan Uncle Angela nga naging family matlang idiadawanin ni daddy. Utang ko ti biyago kada kayo. It's me again, Salvador, signing out. Thank you very much.